Damar Arkur kawit Ferran Torres bat Muhammad Salah ia ki klub bertemai jongki bat job ke klub Barcelona. Ferran Torres ulas tang ia ka jingal ti jung ha Paris Saint-Germain da kerkom ke ba itnat ba hadin malu tiap arteli ki kul ha ka jingal kai ke ba nokong jong na ka benta ke klub. Ha ka jingal kai jong ka Ligue 1 ka PSG ka la sharem da aranot kul persya ia ka Rennes adu ka bakut jong ka kelas step. Raitang sustang ke kelamit Ferran Torres kum substitute ulmi udan ye ke PSG baru lapan keladur ia ke jingle kai. Bat day ha kamnit ke ban nyop we ulo tep ia ke kul ke ban nokong nak minta ke PSG ban penhiar ia ke jingle persya ke ar la ke we kul. Bat tang hadin kat we minit kata kamnit ke ba prabu ar ulan biang syakmat ban tep ia ke kul ke ba ar bat pelong ia ke jingle kun ban nyekait da ar la ke ar kul. Bapai Syah Muhammad Salah ru ulapan ia ke jingle kai ke bait nat bah ha ke jikun jong ka Turki Super League ha ke ni ke singu ulai ke ba ka klub bat mai jong ka Trabzonspor ke lekun persya ia ke Istanbul bat ha ke ni ke jingle kai ke Trabzonspor ke job da arla ke weko Muhammad Salah ulai tep ia ke ni ki arkul na ka benta ke klub bat mai jong bat kini ki kul kilong ki ba kongsan bah ha ke jing job jong ka kanhun kena ke deru ke jingmi medan ke ban nokong jong Muhammad Salah ke domestic league na ke benta ke Trabzonspor pat syam lapan slim ban pen ia ke bor tip kul jong bapai ha ke jil kai ke barang syudip ha La Liga ha pedeng ke Barcelona bat Elche Barcelona kalayo ia ke 6 job da ke bayu tip San Lanotko ia ki kul jong ke Barcelona la tip do Rafinha kamnit ke bakat saulong baka penalti bat kumju ha kamnit ke baru penyau Ukare Medemi ulai tep akan menit ke Southampton plus lai baru F Lopez akan menit ke bat nyau puwe bat nyau pu kendai.